12 ti midnight, balik Thursday. Happy birthday mo, Apo. Happy birthday. Nadong parak, Mr. Chair. Talaga napigsa DJ pa nakadong par ko nagdirdiretso DJ Tera nga lugan. Liniklikan na DJ Hams ijay sangot i pichay lodging napan ijay bangir nga li nagdirdiretso. Eksakto met nga natarayak met nga going north akit nadong parnak, Mr. Chair. Now, the point here, Mr. Lara, I'm happy na awan na pasama ka dami, nakupkupit lat lugan mi. And I'm also happy nga siyak tinakapasamakan na DJ at ano, tricycle or motor. Sigurado matay DJ Apo bise. Several years ago, Mr. Chair, siyak tinangipante hams iji sangot pitchay at adapito nga natayen. Kita ang kumet lang maurayin ti city government nga gipanti hams ijay. Reason of which nagpakadaklat ka dagiti kapitanan siyak ti manggastos kunak nangipanak ti hams ijay one lane ijay going east and west nga parte no ka ag sinumbangir Mr. Chair pati ijay barangay 7A ano ka dya bangir Mr. Chair tatan Mr. Chair duray gaya madahams ijay likliken da kumbaga counterflow no kan Mr. Chair agpataray dalat ta ijay bangir kit syempre we are trying to save lives here bamlat at property Mr. Chair. So I talk with the good mayor Mr. Chair nga DJ na ipasa nga ordinansa previously nga may kan amin hams ijay accident prone area particularly Ablan Avenue Panganiban akit imbaga niya po mayor nga ipekan na aming agdirdiretso ijayen in order to avoid dating scenario ta wake up call dati na pasamak kinyak Mr. Chair. Actually po, dito pasamak po before a few days ago po, daman aksidente jayen nga nag-viral ije Facebook nga kasyibet lang insidente po nga diretso naman ije nga panganiban na po. Yes, Mr. Chair, that's the problem now, Mr. Chair. We need to install a full hams not only on one lane but even to the opposite lane no kan Mr. Chair. Hopefully nga maulit. Tinapanunod ko ngamin data Apo Jason iso ti reason na no apay nga hantay nga inikan iji opposite lane na po ta costi traffic nga min no kan no kas pagarigan nga bumalasiw da po tapos ag slow down da ijay DJ sa reason na no apay nga half lane sa ti inikan tayo idi. Siya ka Apo bise idi nagipanak ti hams ijay at timet pampanunotek Apo bise akit no eastbound ka o westbound DJ la dapat pagnam Apo bise. So no need nga ikam ti hams ijay bangir. Ngem this time Apo bise westbound ito'y mesa nga lane. Ngem magnadamit ijay para eastbound din. So kasla hanggang umanay DJ hams nga ipante ijay mo obligate tatanga pati ijay eastbound din ikantayo ti hamsen at adrasem nakadakdakil nga full stop nga nakasurat ijay plus adapay hams kit iderdiretso da Apo bise. So I think it's high time for us nga mangipan ti full nga hams within those areas in order to avoid accident Mr. Chair. You mentioned a while ago po nga we pass an ordinance on the implementation of hubs on that area po. Yes, Mr. Chair. Idi panawin ni Attorney Lasso. Idi isuna pa ilaing ti Vice Mayor, Mr. Chair. Yeah, because according to our local government code po, masapol nga the valid ordinance to put hubs nga mabalin nga basta-basta lang agikapili. So, please ensure nga DJ nga ikantayo ket it's covered ka DJ ordinance. Ada, Mr. Chair, we sponsored that measure, Mr. Chair, during the 11th Sanggunian, Mr. Chair. Ada na ipasa ka data. And we also communicated with the Mayor's Office nga dapat i-implement the DJ for the longest period of time. Ngem hang nararamid idi. That's the reason why naki-coordinate aklata ti kapitanen da kami latanti nag-installen. Although there is an ordinance to that effect, Mr. Chair. But this time, as promised by Mayor, Honorable Alcid already confirmed nga agipan is una amin ni Giant, Mr. Chair,
to ensure the population nga ada protection lang, Mr. Chair, kadigijay agder diretso. Thank you, Apo Jason. And lastly, Mr. Chair, gapota nagyanak